Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulami bandai jengok ya kari Bhutan menem stem. Ikertong kaseng NPP ikong emprin lingdo nasional ilalek bentep kerteng mentakasngi. Ikong emprin harengkat bat kinong kersan jong i kia ya kejat sya office DC bat ila tep kerteng iladi. Ka ISRO kalala dakabajob ban penhiar kondo ya reusable launch vehicle pushback. Kaseng Am Admi Parti kan saya kun persya hakabai day bat kajing syakam jong Menteri Rang Ba ka Delhi Arvind Kejriwal hapok ayeng bisar ka bah kliru jongkari mentakasngi. Katanat Enforcement Directorate kala penlong ya kajing kendra hakayeng sa jong Menteri Kajala West Bengal habol pun nadu menem step hakabai day bat kajing tungkam hikai sop-sop.